кезекті беріп, астыңыздарға Шарипа қызыңызды шақырып рұқсат етіңіздер. Аралаңыздар, Айзаданың үміті. Жарым жан болып жөрмелеп, тергелік қылдым термелеп. Қалбадым чарчап жашоодон, қиялым учат сермелеп. Жаратқан қойды сыноону, аябай көрдім кыйноону, а бирок үміт үзбөдүм, кылбадым азап күнөөнү. Жөрмөлөп тизем тутулуп, нечен түн ыйлап тутулуп, ошондо дагы калбадым жашоодон такыр утулуп. Намазым окуп күнүгө, Кудайга келем сыйына, энеси болдум баланын, бактыма турам сүйүнө. Сойлосом деле багамын, эл барган жерге барамын, бактысы үчүн жашаймын, үмүтүм менмин баламдын. Ыйлаган күндөр калгандыр, мага да бакыт жангандыр. Оğlum var, enemin, mehrimin Allah salgandır. Ökünböйм, butun baspasa. Akıl es, sezim taptaza. Ömürün dileyim oğlumdun, ümitim oğlum aktasa. Gözümdün jaşı akpasa, gödöndü dilim taptaza. Jürmülüp Kuday geçirdeyim, tilegim Kuday aktasa. Ümittүү gündör jaralat, key günü жүрөк жаралап, kol sulup geler bir günü. Ыймандуу кыргыз азамат.